Raspričavanje. Raspričavanje u novom terminu, četvrtkom, u 5 popodne. 5 popodne. Četvrtkom. Raspričavanje. Gost raspričavanja ovog puta gospodin Ašim Seitović, član gradskog veća koji je zadužen u resoru za nacionalne manjine, tako u Skupštini grada Leskovca. Pre svega što bih volio da vas pitam i želeo da vas pitam, to je šta mislite, koja je to razlika uopšte u životima između, ajmo da kažemo, romske nacionalne manjine i one većine koja žive u Leskovcu, osim onih kulturnih razlika, tradicionalnih razlika koje postoje. Da li nacionalne manjine žive teško u našoj zemlji? Pa zavisno od toga kako žive, ne žive svi teško, ima ljudi koji dobro žive, ima i oni koji su i socijalno ugroženi, koji nemaju najosnovnije uslove za život. Naravno, razlike kao što ste rekli, ne samo u kulturnim, nego u kulturi, nego u drugim situacijama. Romi su, kao što znali, neobrazovani, nema toliko ljudi koji su obrazovani, mladi se rano udaju i žene, naročito mlade romkinje koje napolne 13-14 godine faktički su sazrele za udaju. To je takva kultura kod Roma, što apsolutno niko to ne podržava, pa naravno nijak. Zato što mi u redu, ja moram da vas prekinem, zar ne mislite da se to u posljednje vreme menja? Da se ta starostna granica što se udaje i ženitbe tiče, barem kod Roma, pomera na gore? Pa u nekim slučajima da, možda zadnjih 5-6 godina, ali ima i onih slučajeva koji su drastični gde se udaju u 13 godina. Ali mi smo pokrenuli jedan projekat koji se radi u saradnji sa Nexusom iz Vranja, koji finansira Care International. Radi se o projektu pod nazivom pristup zdravstvenim uslugama koji tretiraju polno i reproduktivno zdravlje za žene i mlade raseljene Rome u južnoj Srbiji. I baš upravo zbog toga smo pokrenuli taj projekat. Da bi ukazali mladim romkinjama, mladim Romima, šta donosi prerano stupanje u brak, koje su posljedice tog preranog stupanja u brak, jer ako se jedna romkinja udaje kao dete u 13-14 godine, ona faktički možete da računate da u 30 godine postoje baba. Znači, to su neke situacije koje su takve i gde se moramo složiti sa tim. Bili takvi primjer? Ima i takvi primjer, naravno. Evo, znam par mojih prijatelja, dobrih prijatelja, par mojih dobrih drugara koji su, eto, imaju unuke u 32-3 godine, što, eto tako, to je međunarodna takva situacija. Ali se ipak situacija menja u tom pogledu. I kada smo već kod mladih Roma, recimo mladi Srbi, ja ne bih da to deklarišem baš tako, ali stalno se žale kako nemaju dovoljno aktivnosti koje bi se pozabavili tako slobodno vreme. Nema dovoljno kulturnih sadržaja za njih, nema dovoljno koncerata, nema dovoljno sportskih aktivnosti. Sve to važi i za mlade romske nacionalnosti, samo što je možda situacija još drastičnija. Pa znate kako, kao što ste na početku rekli, neobaveštenost, neobrazovanost je kod Roma apsolutno i to stoji. Kako to promeniti? Ko je kriv za to? Za to nije kriva zajednica, za okupna zajednica ili grad. Tu su krivi sami Romi. Zbog neorganizovanosti, zbog neinformisanosti, jer apsolutno ne znaju svoje prava. Niko ne zabranjuje jednom Romu da se školuje, niko ne zabranjuje jednom Romu da posećuje sportske manifestacije ili kulturne manifestacije u gradu. Jednostavno, kultura je takva i zatvaraju se u svom nekom krugu. Jer, znate kako, kod Roma postoji stepen niže vrednosti, barijera jezika. Jer, znate kako, ako se jedan Rom nađe među, sad da kažem, većinskom srpskom zajednicom, i ako izgovori neke reči koje nisu u skladu sa srpskim jezikom, smatraću da će biti smenjen. Znači, na tom način i položi se u sebi. Zato ne pravi taj krug koji se druže međusobno. A ima iskušaju, apsolutno drugi iskušaju, gde su i Romi se druže sa
imaju drugare i drugarice iz većinskog naroda. Ima mešovite brakove? Pa i mešovite brakove, tako. Ja mogu da navedem svoj primjer gde živim 30 godina među srpskom zajednicom u stambenoj zgradi. Moj brat, moja porodica ima par dobrih drugih slučajeva gde žive i gde se uopšte ne osjećamo ugroženim ili na drugi način da smo... Kako sada, kada smo već kod obrazovanja, kako animirati romsku zajednicu da na neki način možda ne baš prisili, ali natera svoju decu da se obrazuju u školu? Pošto uglavnom znamo, to su slučajevi u većini, 90% slučajeva Roma završi osnovnu školu, pa čak ni osnovnu školu, već stane kod nekog 5. ili 6. razreda, onda se krene da se bavi biznisom ili se oženi luda ili tako. Kako to promeniti? Šta je potrebno promeniti tako? Pa, znate kako, najprej treba promeniti roditelje. Mislim da je promeniti roditelje, nego uticati na svest roditelja. Mišljenja sam i plašim se da u najvećem broju slučajeva su roditelji krivi zbog toga. Jer ako roditelj utiče na svoje dete, i ako edukuje svoje dete da je obrazovanje važno, u ovom slučaju je veoma važno, vidimo zemlje u tranziciji, idemo kako Evropska unija i standardi i tako dalje, morat ćemo da utičemo na svoju decu. Problem je i sa srednjim obrazovanjem da se nađe neki posao kamoli sa osnovnim ili nižim razredom. Kao što sam i u početku naveo, rana udaja i rana ženitba, to je katastrofa među rodima i smatram da je to glavni cilj zašto obustavljaju dalje školom. Jer samim tim, roditelj romskog deteta koji je napunio 13 godina, da je mu zapravo veoma odrastao, da je sposoban, da može da radi, a i nemaština i socijalni problemi nateraju ljude da rade one teške poslove i samim tim dolazi do svega toga. Napuštenje poslova, to je škola i tako da. Znači imamo par slučajeva gde roditelji i nisu u stanju da pruže svoje deci najosnovnije uslove za školovanje, što je još drastični primer. Negde u maju ove godine imali smo jedno dete u školi Petar Tasić koje su nasredstvo zbog izvodnjavanja. Koje su dete odveli u urgentnom centru, ustanovili su da je to tako. Mi smo davde iz lokalne samouprave reagovali, obezbedili smo užinu za najugroženiju decu, dobili su tih do kraja školske godine. Sad se pokrenuo jedan projekat Romski obrazovni centar, gde na ovakav način, sve ovo priču koju smo razgovarali, svodi na tome da utičemo na svest dece i roditelja. Projekat Romski obrazovni centar nije samo za decu, znači za roditelje. Edukacija roditelja, edukacija dece, pomoć u rešavanju domaćih zadatka, ne bukvalno da učitelji i vaspitači reše zadatke, nego da im pomognu u rešavanju zadatka kao dopunske nastave. Imamo savjet roditelja, edukaciju roditelja, da bi svoje dete dali podstrek i pomogli u tom pravcu. Naravno, kao što sam je rekao, jezička barijera je najteži problem.